dia sini nje lo makara nje thana da sa le But when the leaf has fallen, the wind is passing by. Anke? The wind, neither you not I. But when the trees blow down their heads, the wind is passing by. Not the city. Biar ben har bari. Ta. Lagi kopi lo puri tha. Lagi kopi lo ki puge. Oh, wow, get tu ge. Lalu je school dak nili tum la so upper Jakoinala school long pinang winang koke. Dak pinana arji la so school long na kumbi din tum em lo la pen pini bang ni tulang lo. La pen le tum dak bang pinana rong so tum kithan mi pusipu. Sita me pida dak tokati sorong asor kisuman dak rada tum nili pan komplain do la so komplain mone telepon ben ni nili panang than la so nang thana teng ben tum dak school long nang le det pena bang ke student na bang ke tutel bang kan lo 45 student do la pen teachers bang bain do la pen dak nang le ro ka bang ke ni le ning karong tho bang athema la so ha war dak kithan ni do dak ko school long ni tum ajulong la pen dak nang le ro ka bang ke student tum da perfect ko la pen kithan bang tum ta la dak pinana duty bang ke aro anbang same apora teng la pen aro na teng sile tum alang tum bang ver sin tum thegam lo manang kithan dun la pen la dak school chakai apar Jakoinala school long akiduka kisong ili dak Karbi Anglong autonomous state Karbi Anglong autonomous council long education em Richard Tokbi pha ke hai sar phan kapchunu ni kang tunga bang ke dak alang ni dak headmaster tum ba head name tum nang thanu na teng bote dak la so school long bang ke dak immediate kinang je bang ke la bandriwal la pen hola school ahem extension bang ke nang sot pusia lang ni tum nang than ta sini tum Karbi lo chale asonga hin pen kapchunu ni kang tunga bang ke dak pinan school pulotang te sia bandri dovek nangji ta pen school pulotang te dak bandri ave pulotang ke dak pine biribira dak hormu du dia dak kang boson ta tum dokok dai la si Prabjin penang lidak bandriwal ki pia phantani le Karbi Anglong autonomous council education em Richard sar ke hai phantame chuning dilo lapen du thurang lapen school bang ke extension nangji ponang litum nang khan hola bang taki pg Prabjin pen litum Karbi lo chale asong be alang liphan Prabjin be dak nang visit pen immediate ki pg bansi alang li phantame litum chuning dilo lapen dak ki doana litum Karbi lo chale asong timben ke bang dak nang ke thek long environment bang ke student tuman bang ke angton perfect lap sin tum thek damlo lapel tum ningak long belang tum ki than ki me phan dak than bang thi tum han tum ningak long ben Karbi lo chale asong ben ta alang tum toro kang lo pen student hoi alang tum han dak yong dung student matan tum alang tum han ko sono thek na thek thema pu thuliding ta eno la pen thek na thek thema pu tame abc pen ban tu tame tum lang lo la pen la sokila teng sil dak dang ke student tum la pen teacher tum mi siang so tum thek dam lo tang te pinila upper Jakoinala long nang kahumri asonok thase kebangjiani along pres tame kahumri dai le poson chesik dom nalo je nil tum Karbi lo chale asong pulotang te lake nil tum a duty lo la pen nil tum ke dak choche along tin same pining de lake tuning same tum aning kanang same along tin school long same tum dam pen tum la so ha war long apadila ji pen chenglok pu dhon surya ha war aluan apar Hapjan ha war aluan kin tum aning kanang tan tum school long teacher tum ben tum dam pen ingki che thanan bela pen vijitam ke aning kanan tum do desang sing si klembom anta dam tum nang na khone na king lo ma ge teacher da bahini vet la bahini vet na ke than unji manang tum hin tan student 45 jon bulotang te bahini bange unji bon tame dak kisunga bangke bikhek koy bangke je non Karbi subject bangke teachers bang se awedet la selda baidum ta pamu taman khano no la sidak kisunga bangke angko Karbi a subject than bang da teacher subject alang li education em saraphan pinan lo pilo la pen pinan thanu lo busipu la sila so puthakta immediate ake hai Karbi Anglong autonomous council education em uthot nili tunung di thola lang li Prabjin pen la so school long Jakoinala school long tame Karbi subject than ji Karbi teacher bang tam Prabjin pen dak point pinang po point kilo pulutang dak school tame lang so searching tour pon po businili alang tumhan tunung ri pon lo মোৰ নাম শ্ৰীমতী মামনি দাস আৰু মই ইয়াত আপাৰ জাকৈনালা এলপি স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছ আজি আমাৰ স্কুলত আমাৰ KSA
ৰাকেশ চেৰাং দাদা আৰু তেখেতৰ টিম আমাৰ স্কুলত ভিজিট কৰিছে আমি খুব সুখী হৈছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও খুব আনন্দিত হৈছে তেখেতে আমাক সুধিছে যে আমাৰ এই স্কুলৰ বাবে কি কি জৰুৰী বৰ্তমান নিডেড কি বস্তুখিনি লাগে যিটো আমাৰ স্কুলত প্ৰভাইড কৰা হোৱা নাই মই আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সবকে এই জনাব মোৰ এতিয়া স্কুলৰ বৰ্তমান একদম ফৰমষ্ট নিডটো বাউণ্ডেৰী ৱাল আমাৰ স্কুলত নাই সেইকাৰণে আমি বিশেষ অসুবিধা পাই আছোঁ চব্জি কিবা কিবি কিচেন গাৰ্ডেন লগাম ক'লেও ভালকৈ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ এটা ক্লাছৰুম একদম ইমিডিয়েট নিড হয় আৰু আমি আমাৰ ইয়াত কেএলটি পঢ়াবলৈ যিটো কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰটো আমাৰ ইয়াত নাই সেইকাৰণে আমি সবক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি লেংগুৱেজ পঢ়াবলৈ একজন টিচাৰ আমাক দিয়া হয় বুলি ধন্যবাদ টোটেল ষ্টুডেণ্ট ইয়াত 45 আছে টিচাৰটো আমি দুজনেই আছোঁ